bersyukur nak Islam jong unausan hima. Kabri uhnyotrap kalaya kendu ya uba thombor shiwat UCM ke JHADC ban kerpat na kebenta ban tauan ha kabayadai ba kajing penek pensa ya kariti kenkur kenka na kami ha kathan jain ke hills kenang bakan long renti isitulup kabri uhnyotrap na kebenta ki trai ri trai muluk kakenhun kirang bakur kabakentop ya uba RL Kharpran ukli rangba uba Rafael Wardri usan penyar lumlang uba RL Bla usangot uba Man Study Nongrem bat uba JL Kongshay bat kidikor rangba kasenjok ki rangba kur ha kejingalang bat uba thombor shiwat ringkat bat kiwei pat ki MDC lapen sngow ya kejing don kam kerke na kebenta ban tauan ban yada ya kariti kenkur kenka na kami kabadai kathamai jong kariti dustur basen rob lang habaro kiwei kiriti tenrai nadu ka khendau hadu ka longsan mansan kapoi kha poiman bat balai kiwei ki benta jong kariti tenrai nalor kata lakin turu ba on thau ka atyar an ka ban ai ka jing ithu yaki dor bar kur baro ha ka than khasi jantia na ka benta ban ai boru yaki rang ba kur niki wahe kur ha ka ba korbar ya baro ki kamkur habaro kawai kathan khasi jantia kakenhon kapenpau ka jingshania scam ha ka ikhtiar jong ka dor bar thauan dalariti rilum jantia balayalam do ba thombor shiwat ba onla ban pen urlong kham kloi na kaliang jong ba thombor shiwat ru ulapan pau ka jing sngongu ya ka senjok ki rang bakur ba kila kersiu ban no senyang da ka ba ai lem ki dulir na ka benta ban la ban thauan ha ka ban penek pensa ya kariti dustur tenrai khamtam ya kariti kenkur kenka na kakmi na kaliang kasenjo kirang bakur kila kular ban ai kti lem ha kanu kaliang na kabenta ban urlong kakam tauan banyada ya kariti kenkur kenka na kakmi ringkat kabaya selok lang bat kador bar tauan dalariti rilum jantia liam jumi kasenjo kirang bakur beri neutral ini kami nasional dan step bangun itu di CM juga JT Hills Autonomous Council halor kimat kebaya day but the material society kami mat nakaliang ka jumi na Khasi Hills ni ga besong kejingalang halor kani di isu bat kani ke isu tentang isu ko amba kakta tang yani ko Khasi Hills Angray kakta hi ya kabri neutral baro kawai kumtang ni wan khang munta kasni bani kendu di CM Badal Drop jongka JT Hills Autonomous Council bat ni donbok subon ba haka jinge kendu i don lang ni deputy CM EM bat mangi kumni kumni don kani report president jungi secretary jungi setiap member jungi wan lang ni bat kajing temu ke bakongsan ke jungi wan si tolong mengipan ya kajing kersya kakti kamon kakti kadiang na kadiang ka JT Hills Autonomous Council bahkan kersya yangi Khasi Hills Autonomous Council markani ka ajat syakakme kamdai kaba ya dangsya kadai kaba nado handa hinta bat kani ka kata ya ka imlang ka salang ya ka culture ya ka dustur kiriti ki jongi bat ngimpa ban penduk ban pendami ki dalai ruam kumta ni smo bat ka jingwan ka jongi shani hadir ni ya kendu iki bat ni somo ulai ba kabay kren bat i ni somo sai kida ba nakakmat ko samki jong iru ban ila airu ya kejimpula ba nakaliang JT Hills Autonomous Council kinsim kiai kani ban kersyan ya ka jingtawa ka jong iru kumju tin nakaliang ka jong iru nila pensngau hi nila keliru hato nakaliang jong ki kur juhe kur jong kari jantia kilawan na shafi di yatu kilawan but naga dia macam ni om ngiru ni tray rengkat but
ni support iki kumta ni kerman bagi community baka AKA kebabaha bat kebaklan kan mi nakaliang kajongki hagaju paporo nakaliang jonga ngalong ngabat mo ka boss yung secretary yung ka sinjok kinang sensaslong kabrin nyo tra markaniro kalakta ini bar yang menin mensisni kami iskaway pa kaan pagpunmi na riyang ka KCDC habayday bat kijaka kita haba kayadi kayati kayatho kayatar ba kim don borsho KCM karang ba snong bat kiway di kani kompuni kaway kaan halor kaway pa ngimtip kay giting mo bat kanyalam siya nata kada ni nakaliang kajong ni menta na Khasi Hills bat kumjo ro na JT Hills ni aware iki Brio lejong iba don po ka brio nyotrat nakaliang kisinjok kirang bakor man nakaliang kisinjok di no sinsar snong ka brio nyotrat ba ngin yasno tilang hakani kejing dawa kajami ba day ban penduk pendam kumi ini KAKA ba kta ya ka laway jong gari bat ajat hundred keren jomi Kristen jomi martani ka ajat ka kumi kamdei tang pading jumi Khasi dia kekenthop ru ya gigaro dei halor gani nong remba ni ngismo komen ni ka ka ba ibasnya bahang lang ila pensno ba ni don kam batle ya ka research halor gani ban penne ya gani ka ajat shaka kumi hapadeng kini kilai penhon di Khasi dan dia bat garo bat nakaliang kajungi kajing mu kajungi minta tolong ba hak kini teu banwa bangin ya kundu yung chief minister bat ya baro arbut ki deputy chief minister kajungi ba gen yo ya kajing kershan bat kajing itu nakaliang government bahkan pensno begini kidai ki matrilineal society from all ini kilai tuli tribes nila pas ke village act moh la yo ya ka asen jong governor tekala long do kala long sna kejing dawa kejogi na ka KCDC kadai ban penne ya ka balak don ndai ban penduk ban pendam di kat pasya JT Hills Park banyuan menta tolong baki ru kin bot ya ka jo kebangi ngile hapo hasil kita kata Sofia bagi ting subaki ilami ni seluang benda ban kinu yang sia mudan brong di ma tombor chuat keluarga jo ko hang ka ba iba aral bla ke muskop person jawa sunjuk ila batai sakmat yawan lagi Sofia halo ga jinghi win lagi sini halo ga ting jaj na pa ko bala ki win di social media ro di sini kum ka jaj review betul betul ka review to play bakamai ka hok yang kalau kena rem bagi pulang kuma tai thai la ajaj ke ni ini lekat bala pen tenek persa ni weru ya tu dijaj udan ka dorbar yo hekur hari lum centia maka pang ya ke isi dalam di bos wan bagi trilang ina yang tiga man sekir yang kembang ladan pakai CDC pendek persa itu riti itu story semjan dekat ni ya weru ya ka JCDC bagi ni lek lang kunta hang bang kalau we bagaimana longdian mandin tidak menjadi penlang sisa kolosal yang dan sebut ikin ai kembali ni perang ba di walang baro na di ba kalau wajib sekretari jelas sekretari iba arba ko musko person iba man program kum presiden dengan Southwest kasih sinjuk rumah komunitas iba jail komisi ko mesti membahas sinjuk di relation kia bala kulit depon ko do ba kendo yang sudah menonton dengan CAC itu agak ekstrim komiti juga senyum election kia sekali dalam takani ban mereka keban sekuta ko ke hakini ke disu council borak ni ndai shadow di board sarkar ani minsa in charge dengan DCA ban tepang dulu ba master halang bola deputy chief minister cek ini ki board ke kham sedrong dan ba kalong ka an ke ba ne kalong ka an bedon beniat da banyada itu tiga dustur hampam ke tisum jai demi dekat kami hoi da kalian di execute dem simsong thaj nim simsong likti halor ki tinja ki rawan bang sa tunjuk ini kum ka
Long jat kepada kabrinyo trap riwal katam ini song kliti nilai be nilai persong perkat perdan dan kementar kelonggen mandian jong kur jajak kejengi bas kau itu long ba adu mentaru ni dangdon kejengi tungko bat ke SRT coba kila ya di kabiayal kalau kata kementaru kada sampai ko high court mentah begitu mau berpacem cara judge cara upah dan kita biar upah cuma sistem dia kata kementaru dan apa yang kajinya berkat siapa bagilah implit di kamu high court